بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم بكجر تمرت سلاما ربي إسن هاجو وبلغوان كيا إرقا قبابا تكون خلبو غياف إرقا تهو خلبو تيسانيف إرقا تهو ربي أناس إسنس اتنها فيدو يجا إرقا قبابتو تكون قبدد يادين الرا سمالي وانوما سجالة جيسو وان طبيعاتن تي هقاني في دليدو ربي برتي نما برتي الرانسال فنه جدو hayyuu tokkootu gaaf tokko isaa akkanatti bakka akka bishaanii taa'uudha jiru maqluunni tokko bishaanitti darbame maqluunni bishaanitti darbame kuni afaan hin beeku siin baasa yoonii fi attee wayi beekare bishaanirra maqluunni kungaa achi utaalee as utaalee achi utaalee as utaalee neen qabajii harkaan akkana godhee maqluunni ni dhahe isaas maaliif bishaanii fi isaas karra balaaf hin beeku kanne balaa tana keessaan baasuu deemaa miti na dha'uu deema jedhee je harka ni dhiise harka kan akkana godheeti dhiiga isaa kana ofirraa tolchee ammaas maqluuqa kana niin baasa jee bishaan keessatti je sani namni tokko maal jeen wanni kun haa du'u si hundi suna baasuu deematti hin beeku dhiisii yennaan lakkii je'e harka kaaniin tattaaffii ijibbaatatti godhe mas yeroo inni harka kaaniin ijibbaata yookiin tattaaffii isatti godhu harka kanaas dheeji dhiise mas akka ta'uu dhabee achi fiigee as fiigee muka fudhate je muka fudhatee akkasii muka qabeefi baasee je yeroodha baasee achi darbe maqluunni sun fiige baafate bishaan keessa bahe humaatis isaan goone yeroo kana duuba namni san gaafate hayyuun xabiyaarraa haasofni isaa si gorsa gochi isaa si gorsa deemsi isaa si gorsa calleessi isaallee bakka callisuun barbaachisutti callisa رب سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء حكماتنا نمهم دابن كنو نما فدي في خنا بيكدو أكست دوبا قافتمي مالف مخلوق أزاسي قدو خنا باسودة جرتا بيخي واتك كسينغون خيرو داتي حركت تيغن إساتي حركة بشان كيسا باسودة بتيغلاتو سيدو أسيني سيدو مالي في إساسني بكسر ركتينان يا هذا جير إنني سوان تبيان ساتي أجدتي إتي أجدجي دلقي أني سوان تبيان تجدتنا وجد نا أجدجين وجد جير أن تبيان تجي نما غمچي سورا أن تبيان تجي نما أفتلو رجي إني مو تبيان سا خيساتولو اللي داو رجي مالين بللي سيدو بجي أنيس تجان دلقي إنني استساد دلقي yeroodha dalaydu inni nuu kanaami jettee tasaarratti deeminii je hunaafal naqif waqafa mee xiqqoo haa dhaabbannu haa laallu namuu if laala akkuma xabiyaasaatti gariin nama akkasii godhe jedha gaaf tokko nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallami jara lama ka ansaaraarra dhufe kanee tokko gorsu وهو يعظ أخاه في الحياء إساوى إني واق أنفتشو إني واسالفتشو تنخيزة تقرسو أبوتي وإنك أنفتتتو خواسي قافة هندو واغنة نما ماس همتو سيقود هندو الرمى دبرتاف أبو بليس خيج أتي دبين تنتيتون انتاري مالي دبين أكنا جئتي قرصة سنة نبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان ليس قربا
waaqaanfachuun hayaa qabaachuun iimaana irraa ijjeer iimaana irraa itti dhiisi jeen saniif hamtuu nama si godhellee irraa hin kafaladha kan hin jenne irra dabruun akka isaattiin isaaf wajjiniin isa waan san isaa wajjiniin saffara jettee irra dabruun kan waan inni dalageen isaaf dalagan jenne irra dabruun hayaarraa waan gaariirraa jecha hayyuu sanii jecha nabii keenyaa irraa sallallahu alaihi wasallam fi jecha hayyuu sanii irraa waa fudhannu bar namarraa namuma akkana jaalatu kana ani isa kana guyyaa tokko boodaan jibbee jaabar yoomirraa jibbite kan inni irratti hin salaamatin nabi rokutee jaa ani aboluu kana guyyaa tokko mirqaanaan nan dubbisini sanii jechaan jibbee jaa ani aboluu kana kan hin beeku guyyuu nan beeku naman baratu an sanii jechaadhaan jibbee jaa ani aboluu kana guyyuma tokkotti haajameetiin naa jechaaf qabuu dide saniifin hin feenee jaa an aboluu kana guyyaa tokko waan akkanaa wajji gooneeti galata irraa dhabe sanuma jechaan hin feenee jaa ani aboluu kana numa jaa namni hundi mee waan kana yeruma amma dhaggeeffachuu jirru kanarraa anis tahee atis tahee if cinaa qabii ilaal namni hundi mee bakka tana haa laalu qaama ifiirraa'u akka fadhaniin harkatanii jedhan bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kanaa bakka sadii baasee bar tokko ka hamtuu qofaa kaafira jechuu ka toltuu takka isa biraan qabne san kuffaara jedhama tokko ka toltuu qofaa mu'mintoota callaa jedhama kasimi kun khalaquu amalan saalihan wa aakhara sayyi'anii bar walillaaqa addunyaa tana irra guddaan namaa karaa takka imaana dalagaa kheyri dalagaa asiin hamtuu dalagaa walillaaqa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama dilaaye kan yeroo inni balleeyse sanitti qabee qaanyeysuu hin dadhabne yeroodha inni wallaale sanitti yookiin dogoggoree badii dalagu san badii sanirra waliin qabee achirratti saaxilee akkasumatti maas achi muruu hin wallaalte malaayikaa lama asirraa fi asirra taajan malaayikaan karaa bitaa jiru kun hamtu dalagaa barreessa jan ka karaa mirgaa immoo toltuudha barreessa hoggaanii fi gabrichi dilaaye jee ka mirgaa kun magantaa dhaabbata jee manguddummaa maal jeeni aboo tawbachuun ooluun barreessin aboo tawbachuun ooluun barreessin tawbachuun ooluun hin barreessin jee kadhateeti hoggaanii fi inni tawbaa dhabe booda barreessa jechuudha maaliif malaayikaan akkasirraa hamata gooti maaliif rabbiinoo subhaanahu wa ta'ala gabroota isaatiif akkasirraa hamata godhee ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا سلا أكد لجن كان ما قبوتاته علمنا ما تكون تبقى الدنيا رتنا فوق لكن ربين قبق أبيت نملك واتوبتا لا تجناها إفركاجا سنيف أبليسو أبليتي دي أبليسخية رحيم خي سنيف هاتاو صاحب خي سنيف هاتاو حجتا خي سنيف هاتاو حجتو تي سنيف هاتاو علمو تي سنيف هاتاو برتا خي سنيف هاتاو barsiisaa keessaniif haa ta'u shariika keessanii fi ollaa keessaniif haa ta'u mee afi guyyaa tokko ifarkaa waan jiru inni akka xabiyaan isaatti ajaju dalagee an xabiyumatiyya haa tolfadhu waan jiru waan kana qabaadhaadhaa jechuudhaan barbaade anaas akka jechi bareede kanatti hojii rabbi haa bareechu isinis akka dhageeffachuun bareede kanatti hojii rabbi haa bareechu hojii tolte irratti walitti nu haa fiduun isin hin jaa وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.